Znate, sveci su ljudi iste građe od istog materijala satkani kao mi. Sve isto. Nema one aureole za života šta im se nacrta poslije smrti, da se vidi kako svijetli. Ne. Sve isto prolaze i prolazit će. Istu muku, isti križ, istu patnju, istu bol. Onaj ko je svetac postao, za svakog se može reći isto. Znate li što je bio? Ljubitelj križa. Kada katolička crkva nekoga želi uzvisiti na čast oltara, propitkuju se čuda. Potrebna su dva, ali znate i kako ih zovu? Dim svetosti. Ona su u konačnici nebitna. Važna jesu, ali su puno manje važna od onoga kako je dotični svetac ljubio križ koji mu je Bog dopustio. Tu zasja ljudska svetost. Tu ona sja. Zanimljiv je lik Abrahama. Sjećate se onoga događaja kad uzme Izaka i odnese ga na žrtvenik i kaže mu Bog, žrtvuj svoga sina. On podiže nož. Dok on podiže nož, u njemu je sve umrlo. On više nije isti čovjek. On je umro sebi. On od tada više nije isti čovjek. Što se u njemu rodilo? Znate što se rodilo? Volja Božja. Rodio se Bog u njemu. Po njegovom predanju i prihvaćanju.